fontie mo ko bi anhwe agrada wie ya odi bewu me na maka kire mo mo hwe agrada wu mo hwe ko fa so bewu ya obabu o sika ntumi twitwa anyo Native was for any adofno mema obibia akwaba ede ebatuma GHS so Ghana wahala dwumedie ena wani guso a wo hwe na munua ba apiasi papa ena motimini na abusiafo ene de nsem ababeto apono so sese de munim ye man Ghana mu obia sorry a ena freedom of speech freedom of expression wo ba no abetina ye afidie kase so say ye radio so TV so abonte no na mo say ye graduation aso chese ba bia nipa begina bia no wo expressing ho e wo ne kasa mu wo kasa se de wo pe bia chese emra bia enchechire no na enu mu na ye director Bento wo ye blogger a chese wo no so na that statement say wo freedom of speech any freedom of expression yinti no one so no one na ma we interviews no chese okoko pie mu okonfobia so ma one so nkomo twetwe mu no konfoba na nagrada edin bebe pie mu a chese se de omo kan nsem no akwakọ wie ne boni ne dayi na nagrada asiu blogger ya na se Mr. Bento yi say why then what did the enam na wo say ni di na afe krampo ewuto nyina abamu na ebusuya for me twam ho me ba mede mu twemu ebeba beso esa eko fontie mo ko bi anhwe agrada wie ya odi bewu me na maka kire mo mo hwe agrada wu mo hwe ko fa so bewu ya obabu o sika ntumi twitwa anyo Native was for me sanso emamo akwaba sunku ebie yedwumade enyumekọ a eso yasen Mama Juliet Ventures eba no enchensen apapa de wa hoden CP esita ebusuafo menhwe baabi ase Mama Juliet Ventures na ebiemu so sa ye wo de masisi wo ho asisi de na wo hwehwe fa Mama Juliet ne number wo screen no eso na enini indin kita ho na baabi a wo bia no obe deliver ede ama wo penetrate kwan so obehunu ewo Abeka La Paz na yeto a eso no na chese wo si wo dan awie wo penchensen papa roofing papa ede abo wo dan so dia eni na mensan neat roofing si ho enko ba bia because wo mo na ebebo wo dan so ama wa ma chese enchensen papa dan si ho no matmu se dan ya wasi ni 20 years 30 years crampo na obi twem ohu ni se ne ya dan na chese wo ho no ni nyina ye enchensen papa wo mo ebebo eso amount fair neat roofings na wo mo indi kasubom na ebiem so se wo office wo shop wo fie na wo pe glasses wo ho no mo a se wo pe sliding door se wo pe wo Luver side no fa Winners Aluminium Limited wo mo number na wo mo ebe no kama amount se ya ahwehwe dan na apese wo ntine mu a ni ejai wo frɛ wo mo ombeya ma obeya wo mu se wo te abroche na so Ghana he ya na wo ewo na me guest na ama owusu a one Miss Mexico enti kan ho na yimbunra ensenum na ma me ma wakwa aba meje oso bigidi ye se bibia boko meti ase na me mu ho ede rade ase oba Messi nyi abasi ya se de ehia mu bio mu ayo bibia boko de nyame adom bibia e fine na wo mpomo boko ede rade ase Nanama medi efri wo so no konfo agrada wo bia akoka wo asema na so obi di wudin akosi beebi na ensem a ekoso nkita ho ekoso no wanye okay wa sende other alternatives e di ama wo mo so mo retract wo mo west na ebiemu enso so no wo mo nkonko tena fidi a wo mo tena so na chese wo mo magana fo hu se de wo mo kan ye no wo mo twensem na sign na waka wie aka gun from am say nkonko dru wo na se wo mo emfa bibia response bia emaya wo se maso a wo mo me de wo mo ekokod ni so ne ban a wodan ne dey and kwan so because ye nim so no so what tender TV we having discussions nkofo ho nsema na waka yeah no kwe dina bit me akafa ne reactions yi hu ekya me tawa se ewa akonya na me chia to my GH ahwefo any etefo na yakopon enhia mo o da na da support amode money insurance na ekya mami agrada fabi o ho kwan okay emra de emra okay obi ni wudi obi ni wudi ade bi na so obi ni wo ko live bi na wo mpa wo ho kwan se obema wo so na wakasa etia na wakasa etia so kan hwe no nka kuna oni ni di sa de no
onye na den say o dia o ka no be dia tuma emra ho na da fe mra kwan so enu nti mi tie ko yi a o ka say waka baako waka mienu ase wo hu saa ba we die a chese wo ne comfort ase o ma ka atra nanso ebie ko so no se ade a ye di wo no wo so de di obi dia wo de de ye wo no anya wo da ehun ya se anase wo no kwan se wo so de be ye obi because mama agrada ye ni me so ni say ne channel so the TV station Tender TV na say so for odifo agrada we ye se no fa asem ne eka wo ne channel so ese no pa mu edi ho fel edi asem ne top but ko obi wa ekanya asem ye hu ye fan di fel enya asem ye hu nkofo wuwu the fact so your so for no wewu ni ntre say wewu na enti enya asem for no so so ka no nso enya owu asem eni ti adenti na wo bi ka wo de eno de wo se one ti ase koto de ne bodwe wo de enye obi ka wo de ade a enye na to de wutimi ka obi de chechun obi ho esre obi ho ka de enka de onu ode ne aka fa eche de ofinya me de ofinya me na wo ye ka wo de a wo se wo de emrasem na no se wo mpa eye konyasie o ewo mu se me an ye bi ba de si ade bi a mo de du ne de etra eti ade makonu tufa na mo frɛ po na unya na de na de ti ade ya wo kope no achina de unya no so na otimi di na teta ukonya no ne set so ye program no sa na ka obetimi di na teta so wo mape wa ani sheka grom krampo mape wa ani hia wo ene de me sha we de ye kan de wo set so ani da ne wonsem na ye kan boko asema wo kan da na no no de enye once I go so atna ho now that's why I can ensem so de huni say de ensem bi so no enfom so mpam wo kata de one do so ba fun obi enti e kwa ya odi we ifa so no wo hwe nim so won so e fa sa kwa na so endi wana enu de betimi aka fa wo oba mercy mini aba me pese mi hunu ansa na wo be chere wa adwen de afa ho no wo kire nya na wo de ka wo say yeah freedom of speech no ebinom ye de amom so muntimi ka de omo pe na ebinom de ye ya chechire omo say omo muntimi ka because ye tie ye ni abayi ana sese de nsem no esi ye koye maame konfo agrada ono de ye ma ne kwan na ono de won kasa se de obeka obi de bia ye ma ne kwan ba obi be ka ne de dia eno de obetimi de mra chechunti besi mi hu wo chira wa adwen de afa ne decision ho na wo de no so e ka ho yo mini aba me da wase me na makonye yesu echia obi bia a wo hwe sa don street mo mini aba won say freedom of speech ni de da wo but on say ma wo be ka no nya wo gina so a wo de ka say enya evidence ana nya wo gina so a wo de ka no say ntiase ana eto aso yen fa ne say when it come to news the ba news ade fofra betodwa obi abeka bi obi abebobo ho but say ne awo ka no freedom of speech na wenya na wo de ka na say ye no kore asem na wo ka say waka wie no na de ohaw bia ye den akwa brew ebian say yete aye discuss news but efafemua bebre o ka insemba na wo ka ya na omo keka omo so mo keka ma na obi asema ba news ba ye busa sa god asema ya wo ka no okasafa den ho news na o kire na asofo o ka obi ya woni twenya do afiri wa wo de bebe bia so ye panyi wo ya kwala wo de besi wo be ba ye busa sa asem na wo ka no no kore ana enye no kore nipa no ni ntemu yesen ebi wo omo problem omo ku wo ho dida omo ntemu no enko ye dida ena odi begina waka no nim say directly me ni nipa we ye ntemu nko ye bibie si e ba ne say sami die ye ba ye nim say omo start efi baby na omo ya bedru baby ena insem bia obegina waka no ebi wo evidence ena odi ka owo ngina so ebi wo invite guest ni nsem a wo de ba ebi omo so mo wo ngina so na ye nhwe issue we circumstance we where your indirect attack yeti we yenti news bia anfa ho say agrada ne
papai me ka okonfo no ewo asem what bibisa say won't hwe what and kasa ni mo no ase severally blogger na use ni define discussion adentina those days when see you but this one they went far owo de ba ko obi ani wate obi ani wa wudi owo beto ne so ebe ni de and we indirect attack na nye se bia or attack ye ono wo asem ono wuni asem na wo ka bibi aka ne woni mu e ka ne wo mu e wo ko kan sa grada ye ya sofo ne ye aka menye show so beka se wo si wo ba we dia ye duabo na wo bo wo mbo ni dua ombo ni dua wo se me kire madwe nkire ni se eye direct attack ejina so se eye duabo because oni wuni asem na wo ka se ni wo nyefe ni wo nyefe o wuni wo da ben nana ma ya ba de na so ka ma so o wuni wo da ben nana ma o wo ti enu ni e de ba ko jago o wo ye de oba Messi obi ka so se wo nyefe be wo de oba Messi o confirm no ko too far oba Messi yati e na blogger no so wa say ni dia fe de owo na mo sa de ato no so aka nana ma hu ade confirm no na ehunu se so fo bi hunu bibi wo ma mi bewu ana obi ma mi bewu like I say munyina mu asori dem na so for ka mi hu owo ye mo mpa ye ma ye nua ben na busua e bia owo tie asimu a nana ma hu mu ase obetime ba bechi so for ne se so for no abowo awuto enti aposi for ma meche no eke etisa dem ka go for that jail ankasa enu obi ababonte me hu se we bewu we ni wo bewu no car accident yet ene yenti oman mu so shankom da wo dem da say yenti oman mu and also for be trip Mike e ka ona so dem go for dominim car say oba bi awo ye ntuni wo Ghana ha obenya kwa nkesha 2020 enko enewe ye mbeto no obewu afinimu yeti Ghana ha wo yeti ye esi wana kwachi so for no obi anche no so na see e ka ho nsem no kre wa onu emu saka ba bonte be ka biem enye fe bia go but enkofo eyade enkofo eye ye crampot ye omo ka ka sa de betena se so suma sem je we de enko tro se onu no sisi wehu na ti wehu na wo so enye the same thing na wehu a we de enko chi no wo na se we mpo de we ye confo onu so ye confo nti ade na mu nkonko hia ma akomo enketwa na ye na wo mu enhia na de wo na confo na wrong ka chome ba ho asa wo second day nana ma se wo ye neutral ade anim asem nesi ne bobo mi nua ba ase na wo me second wo bia me no ma me na weni wo two questions ni bi ma me questions na wo pesa wo answer question na wo de nana kasa na mi ase me time no wo ha bi o me time no nana ma kasa mi ti o ebia ade no ade ekoso e wo Ghana ase kofo bo enti se obi ka ho asem na won theater enu ti na me pe nkofo bi so mo kwa mo na to efi ase ye kan ye to no so oba be wi Anthony tim ye no ye hu so wa record video obo mo pa ye wa ko so fo no ebi mu ko se ready shey ye kan sa fa no wa so fo ne ho ye wo wa na ma obetu o we okay e wo mu se wakasa waka wasema che enka obi achina tum kra nke se kenye onabo Kennedy Japan okay asimo kafa no ne nke asem kese se we dupi nkofo no dwuma odi so wo dupi nkofo ka oto so won kan kosi bebia because of nkofo no o dupi omo so wen nehi enka a big point wakasa tia o se wo asem no o ya na se defamation na hawa ani no ankoche onabo okay ade na ya de ko Ghana wo yo yeni na wan sure anu kasa mu ye so wo asem de ma ho enti ba ko yo yeni na onim se maybe o shede ni kakra bi a wodi ntina o pe e de asem na ya asem na nko yo bi for 42 a yo ato for maka okay reverend osu be pa wa bon ko fo buto enyo no oka se emisata the way Mr. Emisata yeah former vice president when am baby ko nyu no oka ye wa ga the vice president di bewu okay owu ye no ye ko chi no Oba Messi we ba so nya ntubase de nya does it mean say bloggers
ene ensentro for aya na ye pray ye ho wo ensem bi ho se dane da ye pesi ye ngina wo bi so ne enso ye nka se ha we ye hu bibia fa we hu anase se because ye nua ba na ye mame agrada ne nsem na chese all the time blogger no okoba bia ye onu ni din e na wo de ekọ da bia onu ni din e na wo de kọ enam se wo kon so a onu wan juenti no na wo benya no ho ase market no na wo de akọ na wo makoka is it like them pray na ya na wo mo pray wo mo because say wo person wo mo ju wo mo din wo other sector nti na ya na wo mo yes ana one say blogger no so news that's why we akwetia no news aba and na wo blog ma obi atie bi but nipa no we die wa fa ho personal news and na we ye fa no ho so on do on nam say the matter say dia frɛ wa me no wo say Agada the one name Agada wo Ghana. Okay. Esan say ni di ni selling ti. Come wahala wo ye, o di ni di nchin, onim say ejuma not say ejuma na say because or say the same masa or to the same enyom. Next to the extent say this time no blogger no wa ma ne ho kwama na kofa because near okonfo ne kan yen enye nkom hye. Okay. It was attack and kasana attack na sa baby enu na meka biemu se ade a se ode to so na chese ye wo pa chese blogger we mini ye confirm gada na se den me nchire me nim wo relationship. Okay. I don't know what is behind the scene. Okay. But what I know is that ni bufu it say ni bufu because eba say anu we e di nchiri di meko menu nani mu say kan asem a ambe mu na bebe mu ochina na okay wo kan asem na wo kan ye no kre agada wa ye den wa kokko bi asem na wo so kan asem obi enu obe agree say onkosi wu ene nye obi aso na ye kan asem wo kan obi asem na wan kan ya na wa ye ready so say so aso bebe bia wo be soa me aba but here is the case say okonfo na so ni agada ni wo issues e bi agada ni kra oni. Okay. Because it was like the way all kasa say oni wo be time ni wo be time he say bia oh God that come be fan ho te say nya me nua be yi case ediye e na enu mpo no obi aya fa ne ho edi awo na nse se wo ye ne sa enye interview mu na wo be kan obi wo ho asem wo enti obi aya de enu nche se nipa no ye ni ye prophecy aba omu kan odwem enu nche se omu nam right way so na omu de ye mini abasa wate obi de na wakoka na court free but unti be pronounce owu ento me so me end kra me tu anya me yi me end nchire me bible say my end judge una abaka me end de akire me and all can one can in the form of say oh me hu ediye okonfa de ka me nya no hu yi chi okonfa ti me hu because obi you so mo hu di hu ni oma okoni sa ka me nya sure say obesiu ko e bi obekọ obehwehwe mu akohu na in person. Okay. But we dear as a ye pronounce evil the person is wishing evil for her. Okay. As akoma no interview no ni wo beef bi onu okonfo agada no o nim. Okay. Enti o pronounce he ade o wish woni mu se ensi no eno na all kan to ne so eno san so de owuo na nye tumi ni aba. Okay. Wo fendi agoro. Okay. Wo say oma kofa blogger no wakofa. Okay. Wakofa ni na allow you we cross some man another chance, a second chance. Come and change. Yes, amend everything you've put on out there. Yeah. Still Who budget on say na say bi audio ni menye sa no chire sa na chire on say omo hwehwe yama wo kwan be ba say mi wie anoma no asi yama kwan bebre wanu nsi ye ba yama kwan bebre o kan na wudi ne wo ye ni tenti a wo ma point eso mati eti ni amepa chire ni na ne say wanye ni hie. Okay. Oba ya so endi asem. Okay. Ekia na ma de oba mesi aka nya no eye ni kresa. Okay. Wanye ni yi wan kan ni. Oye blogger who wait man say asemesi story aba na wafa now dey aye program enti ko wie mu discussion and okonfo no e ka fa asem hwe minutes okonfo ni kan it was a whole discussion she minutes seconds bi o de seconds o de ka asem no e bit me
pa ni so ana agada oka say wa to ne safran ehi fa no de to ne sa de friend go wo mo ankwa say de wo ehi fa no to ne sa e de friend no okay eno de won fa map on you say no send letter so send phone call so ye den eno en fa map on say ono so ayache no no te ana say wante but in the first place no blogger no ni de na ewu mu ni ene say ono ye na asem no call ye ono na djuma no ye enti unu obi enyanka konfo no ena ka directly wo ko so bisa ne say eba ni say me ye den manfa wudin ankwa enya de sese na na me mabef man to nsa afre wa wo me meka bibi metie fo nte enti mi na mato ne nsa afre no mi mom na wo say o ma na ni ma me so because enya mi anka konfo no anase wo krampo no wo me metena eyi no so are you getting it enti ono ne de ne say because of blogger no ene de na asem no koye enti na blogger no mom na nani e wo ne so yo Matthias na so ni niem no kwa na enya blogger no kwa na wafom okay what no a okonfo no so odo nsa so no mu ana we bisa ne say dia no hu ye ye hye bibi ye wa ase o enye say ye ka say say oye bia nti ye fa mmra no ma mmra no nye normal obi ye bia enye obi aye bia ye ka say tia obi no opese ye mo no wuto obi no asasem eye ne de nanso se esia se na wosu we adwuma no mu bia wosu kasa dodo we from so empa won nti ese nka ho fa toto ho say okay medwuma ni bia na medwuma ni bia e no so ye enu nti okay blogger we dey asom mu ye ntena se asem mo kai no meni anjo so wosu open na wenya no eni sika wo tibiti no na wokonya na ye de na hankofo be mu se ka ho na beka se so obi na wenya na wo ne physical ne asem na obeka e de na hankofo be mu okay na ka ho na yaka agada enu yaka ni ye fa chem na say mi fa me yinfuo de yaka na yaka reactions ene ma asem na ya asem enu nti bebia wa akọ ne de ewo mu say wa fom na nso adura da hu ni say adwuma ni bua ene wo enu nti onye ne ma ne eyie na omu nkasa na asem no ntimi enkoda de ye because asem we de enya asem e police station asem okay oba merci ye de enkomo didie no esi mi nim sese sunsun mu nyoma nyina yetimi de kokota embra edie foto ben ana wo de be ma ye nuanom bloggers a chese omunya T news wonya T nipa ho asema nipa we de ni din esele ehwa no wa fa ne ntoma wa bona boss wo no de nam na ne wo de nipa ni din esi ha na o ma doso no na o de esi ha na o ma doso no o ma de esi ha na o ma doso no abra ebia ensem mu ankasa no wan shede ntie mu ba just because of say nipa ni din esele nko ade na ma minsu mi nyusu bi na minsu mi fa nji mi din na foto be na de be mo mo yo ni ameka cho mo ane say 1 minute yeah, so when I interrupt you, yeah, would the video be real? Yeah, you should be frank, okay? I did be what we did do, and yeah, with it. okay Now, would the video when young corner? Wow, we did do when you're there, and frank conco, Gino, okay or be any the way or handle the issue. Be a woo, I come out be taking the cool, or do once on the back high level. Yeah, and be na ye huno. Yen can't say my no credit. Yen can't say my what evidence. Yen can't say my AC. And yen say Dina that's okay. Can I yen say nipa we Dina best selling no. Near the namosa. And one and person we are share you. nana ma also there na wo ka foto be na de be ma wo mo me de kakra me de ka won say blog adwuma ne de sele efi aba ne ye die de sele ene ye di adwuma tu do ka say wo hwe din dia eno de enkosi aga say adwuma no wo ye kra so ase wo nye hwe eno nti ene ye ready so oba merci na eno nti adwuma ne de obi asemoba se na ye nwa Mexica okai no enhwemu de ehunya so be enhwemu ye no hu asem no se na sitie no sa bepepe na wo ka so na be ya onkofu mo bi nanso yenso bi wo so ye nya botani ya address issue de say ya ka say mu na ka sa nsem we fa ye ho a ke say ene e be fili na ye mfa no edito no ehu na ye ka ya ka ne ye eno so yo abusiafo aha ena yede enkomo twetwe no ebese de eye konfo agrada waye wadwenchefa ho eyesen no kwan so ano no ana se wonu wa mini abrante ne dada na enye kokobobia na no wode ma no bia se de wo ka no
say the wadwin cho of bia fabra e wo too much GH your comment section na ebie mo like a video share for my busuafo ne adofo obetimi so follow yen we IG page @tumaGH_. Midin ede ekwia sikapa dasene ebesane hia makram fitiani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe